Hi guys, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Mina angiphilile kahle. Uma kuwukuthi guys uyayibona le video, bengicela ungilekelela ngalokho. Bengicela ulike i-video, ucomment, mangimele ucommente, ungirepostele yona bese ungisharela yona. Ngiyanicela ithando zami, ngicela ningisizele ngaleyo nto leyo. Engizokukhuluma la into ebucayi ethinta umphefumulo womzali wami, ubaba wami. Into ebucayi ngendlela yokuthi bengayitshela ukuthi nyoke ngikhulume ngayo, but ngiyabona ukuthi kuyangiphoqa ukuthi ngikhulume ngayo. Ukukhuluma kwami ngayo hayi ngoba sengiphelelwe, sengilwe mhlambe engaze nganqamuka izandla nezinyawo, sengiphelelwe mhlambe izinto engingalwa ngazo, uyabo, but ngifuna ukuveza lokho kwenzakalayo. Kuthe ngonyaka ka-2023 ngoNovember ngangisesibhedlela, ngiyakhumbula ngangi-admithiwe esibhedlela. Ngibhizi ngibonela i-psychologist yami, i-psychiatrist yami, ngineyinkinga nje engangibhekene nazo, yabo. So nga-admithwa laphana e-wellness, ngahlala 21 days. After 21 days ngaphinde ngabuya futhi ngazoqede, ngahlala umunye 14 days because ngangingekho right. Kuthe mangiphuma esibhedlela, ngicela ukucima imoto. Kuthe mangiphuma esibhedlela, ngaphuma esibhedlela, ngashaya imoto, ngahamba ngayiThekwini, ngadriver ngayiThekwini. Ngizizwa ukuthi no man ngiweak, yabo, but ngaphoqa, ngaphuma ngo N3, ngaphuma ngeTheku. Mangifika eThekwini, ngihlale nje ngoba ngangikhathele, ngabhuka, ngalala. Ngakusasa ngabo 11 ngifonelwa ubaba ongizalayo. Maye ngifonela ubaba, ungitshela ukuthi hey mntanami, bengithi ngiyakufihlela lento, ngeke ngikutshele, but ngiyabona ukuthi asikho isidingo sokuthi ngikufihlele. Ngithe ngihleli nje kanje, ngafonelwa umuntu mumbe, ngiyamazi lo muntu mumbe, ungaphakathi ejele lo muntu owangifonela. Wangitshela ukuthi hey wemkhulu, uyazi ukuthi ngikukhonze kangakanani. Ngithe ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngihlale nalento ngoba ngiyakwazi ukuthi uyaphila, uyabo. Kunabafana lana bakwethu abasanda kuqala ukuba zinkabi. Inkabi i-hitman, ukuba i-hitman. Uthunywa nje, uyahamba wena uyoshaya umuntu ngesibhamu, uyabuya ukuba inkabi, lokho abangazi ukuthi inenkabi. Kunabana kwethu lana basanda kuba zinkabi. Manje ngizwile ukuthi ngandlebeni ukuthi kuzoshawa wena lapho namhlanje. Uma ikhona indlela bengicela ukuthi uphume uphele lapho, ukuze mabethi bayafika bazokushaya bengakutholi. Mayikhona indlela la ongaya khona, bengicela uzama ukuthi uye la ongaya khona ukuze uphephise impilo yakho, yabo. Uthe mayesuka wabuza ubaba ukuthi hayibo yini kuthiwa ngenzeni, kanti wayikuliwa nami kangaka, ngenzeni, ngizoze ngizoshawa ngesibhamu egcekeni, ngenzeni mina. Wabesethi ke ubhuti ke lona, into nje enye engiyaziyo ukuthi lapho emndenini kunabantu abawu2 abafika lana, nansi ibalance abayikhokhile, bakukhokhe imali engaka ukuthi kuzobulawa wena, kusele imali engaka ukuthi beyikhokhe. Shuthe ngicabanga ukuthi mhlawumbe leyo mali izokhokhwa makuthi sekuqedwe ukushawa wena le eseli balance. Ebonge baba evalelise, ebonge. Uthe mayiqeda lapho ubaba wangihlabela ucingo. Ngikuphi njalo mina ngiseThekwini. Mengishayela ucingo ubaba uyangitshela ukuthi okay nakho kwenze ku1 no2 no3 njengamanje enze njani. Ngithi mina no baba khulileka.
khulileka ungathuki njengamanje ngisuka eThekwini mina ngiyeza lapho yabo into engicela ungenzele yona ngicela uhlale endlini ungaphumi endlini uzophuma endlini makufika mina lapha egcekeni yabo yimi lona ngishaya imoto nomunye umfowethu sasamlandelana ngeimoto eziwu2 shaya imoto thatha uMayenzi ngithatha uBoy ngihambe ngiyoba drop ekhaya uMayenzi ethi hayi ngizokuphelezela kaNongoma ngishaya imoto ngibhekele ekhaya kaNongoma ekhaya elikhulu kaNongoma ngiyakubaba ngihamba endleleni number 1 angihambi ngespeed somgwaqo ngoba ngijaha ukuthi kungaze kuhlwe kuhwalale ikhona ukungena lezi inkabi ziyoshaya ubaba because babelinda ukuthi kube emnyama kube imaba yangena uyabo so mina indlela engidriver ngayo ngidriver ngendlela yokuthi njengamanje ngifuna ukuthi kuba mnyama qamba nje kuba mnyama sengingaphakathi emagcikeni shaya imoto nalomfethu silandelane mase set down kaNongoma kube khona into ethi kimi Nozi khipha ama number plate emotweni zo2 kube khona into ethi khanyisa ikhandlela elimhlophe mina ke ngiyawulalela umoya mawukhuluma makukhona nje something efikayo yokuqala nje efikayo ngiyathuka bese ngiyayenza ngihlezi nginekhandlela elimhlophe mina la emotweni yimi lo ngithatha ikhandlela elimhlophe ngililayithe ngidrive ngibe ngiqhubeka ngidrive ngihamba endleleni ngiyathandaza ngilayithele ikhandlela ngibe ngiyadrive ngesandla esinye sibambe ikhandlela silandelane nalomfethu uma sifika kubaba egcekeni sesingena nje egcekeni sihlangabezwa yizi inkabi zu3 ingane ezincane zazu3 or 4 angisakhumbuli kahle 3 4 lapho ngiyangena ngiyahuza egatini engilandela umfethu ngemuva siyapaka bevele bona begudle uthango besuke egatini begudla uthango uyabo kwasifika nje sanda kuqala nje ukhwalala uyabo safika nje ngesikhathi esiright kahle be round uthango ngivule emotweni ngikhipha ubaba ngithi akaphumi kube imayiphuma kusukwini kube imayiqala ukuphuma usukwini ngoba ngithi akaphumi mangithi baba awubuke ngapha ngaphesheya akuzona lezi insizwe ehamba lapha njengendlela lo ubhuti lo akuchazele ngayo esho baba ukuthi hayi ibona kanti sibabonile vele bagaxile uyabo bakherile uyabo kuthe makusuka lapho ngicima ikhandlela shi imoto eyodwa singene kweyodwa imoto siya kuphi siyobajema ngala uyabo sobuza kanti ikuphi inkinga uyabo ubaba uzoshawa namhlanje nizoshaya ubaba nimshayelani ikuphi inkinga uyabo kwenzakalani yabo shi imoto eyodwa sihambe ngeyodwa imoto masithi siyafika ngala la isobajema ngakhona hayi kusho isibhamu yabo usho isibhamu bethi bazama ukusidubula yabo nathi ke sivele senze ngendlela yethu esenza ngayo uyabo nathi sibuyisele uyabo umfolo engangihamba naye yabo wakhipha naye uyabo kuthe mase kumele kuhanjwe sihambe asakwazi ukuthi sihambe njengamanje susu baba la sihambe sivele sihambe nje naye yabo cause manje sebesijemile lapha phezulu entabeni asakwazi ukuthi siphume cause sebebaningi basijemile lapha phezulu okwaze kwaphoqa ukuthi mina ngifonela amaphoyisa sicela ukuthi esikhothe eza amaphoyisa ngikutshela ukuthi kuzwakala ke ibhamu ukuqhuma ibhamu ngapha nangapha akekho umuntu owaphuma wazobona ukuthi kwenzakalani mind you ubaba kahlali edegcekeni but akekho umuntu owaphuma wazobona ukuthi kwenzakalani lapho isiyaphela nalento le engiyilokhuzela kumele ngiqale phansi ngenze shothi part 2 kuthe kusenjalo afika amaphoyisa asesisimo sasho ukuthi kwenzakalani in kwenzakaleni nje kahle kahle osukwini lonke wara story kuze kulidele ekuthenini njengamanje kube ilento eyenzakalayo uyabo isuke iphilento uyabo amaphoyisa ethi ayazi vele sihambe sobhala istatement nani siphelezele esikhotha amaphoyisa sihambe sepolice station sobhala istatement baba ke bhale naye ukuthi kwenzakaleni nani bangwani kahle kahle yonke leyo nto leyo uyabo